دەکارین هێژا چاوانە ڕەوشاوەچیە ئەس بۆرەمە مامۆستەچمەیە مامۆستازانسێن جوواکی ڕەفا شەشەمی ئیرۆ ئەمێ واناخوە یاسی ئەمی بەشەیەکەم ژێ زانستا جوواکی ئەمێ بن. بەری هەر تشتی کە ئەموو ئەمێ دوور گفتوگۆ بکەن. ئیسال هون بوو ڕەفا شەشە یعنی هون شپار بساڵەکەی مەزنتر بوون. هون چی دەبینن؟ هون با هون تەبلی دبستانی بوو. چ تشتێکی بافکێشە یا چ تشت بارەوە کشاندنی. ئەم دikarin bêjin dibe ku karê wê malê pirtir bûye ji sala borî. Wanê we mezintir bûnin ji agahiyê hundirê wê de pirtir bûnin ji wanê sala borî. Ev tê çi wateyê? Tê wateya got. Ez hûn mezin bûn êdî hin erkê we belkî xurttir bûn, pirtir bûn, berpirsiyariya we jî pirtir bûn. Di nava malê de jî dibe ku hûn dibînin dayîka we ji wir vê wisanek di mezin bûye êdî ji îro pê de divê di nema wisa bike divê tu wisa bike. Yani tu dibînin rola te hinekî hat guhartin. Bavê te wer alîkariya min bik tu mezin bûye êdî dikarî îro alîkariya min bi vî kiştî bike. Di vir de hûn dibînin hundirê malê de, di hundirê dibistanê de, di hundirê kolana de hûn dibînin hin guhartin di danûstandinê ê were çê dibe. Rolên we cana jî tên guhartin, erkên we tên guhartin, mafên we jî tên guhartin, ji xwe wana me a îro li ser vê guhartinê em ê bisekinin û em ê biaxivin. Wana me ya îro çi ye? Mezin bû erk û mafê min guherî. Em ê bi hevdûrê guftûgû bikin. Ku ji roja got em ji dayîk dibin heta em dimirin hin rolên me di nava civakê de heye. Rolên henin ji biçêbûna me tê yani ji biyolojiyê tê. Ev rol ne bi daxwaza me tê, biçêbûnê re xwe tê. Lê rolên henin bi daxwaza me tê. û em pir kar dikin ji bo ku em bigêjin vê daxwaza xwe û em vê rolê rabin. Lê ev rol ne biçêbûnê re tê. Piştî ku mirov çê dibe hêdî hêdî fêr dibe ta ku vê rolê hil dibijêrin. Yani em dikarin bêjin rol bi di şêwaya tê, rolên henin ji biçêbûna mirov re çê dibe, wek bê ji biyolojiyê çê dibe, ev ne em dixwazin wisa ser me wek bê ferz dibe, lê rolên henin daxwaza me çê dibe û em bi vî nekê xurt em kar dikin ji bo ku em vê rola xwe pêk bînin. Em dikarin bêjin rol di vir de rol heye, di cûreyê rolê heye. Heye biyolojî û heye rolek bi daxwaza mirov. Heye rolek bi daxwazê tê. Bi daxwazê tê. Rola biyolojî em ê mînakê serbînin. Lav, bira, di dema ku em çê dibin, em bavê xwe mafê me tune got em bavê xwe hilbijêrin. Em çavê xwe vedikin, ev bavê min e, ev diya min e, ev xuşka min e, ev birê min e. Ti daxwaz yani ne li gorî daxwazê me, ne ez rûdinêm yan jî ez sekin ez ê bila ev birê min be, yan jî bila ev ca min be, yan jî bila ev bavê min be, yan bila ev kurê min be. Ne wisa tê. Biçêbûnê re tê ne li gorî daxwaza me. Lê li gorî daxwazê ez hevalê xwe li gorî daxwaza xwe ez hil dibijêrim. Ez tîmekê
دبینم از دخوازم از دبم لیستگوان هندری ویتی میده از برولا لیستکی از رام هندری ویتی میده از دخوازم او نفچه بونی چه دبی لی بدمیر تی فیت کرن او وینا که خورد تبی دبن شوکو بگیر ویرولی شخوا رول و ارکن ما یانجی تشتین گو جواکش ما هیوی دکن رولين جور بجورن يعني ام دبيشن ام ميناكي بينا مروبك يك مروف ام بيجن يعني ام بين ميناك سر خوا سر مي سر تا سر هوالتا سر خواتا سر بريتا ام ميناك دهندري مالي ده از جدي وبابره زارو كوام از خوشكا في خوشكيم وفي براين يعني از براي في خوشكيم وفي براين از هندري مالي ده ليدا ماكو استيم دبستاني واستهدي برورداي اخواتي بم الفيديو سايد بم چه از بم خوندكار قاتي مكهبه واز خوازم تبلي بيتي مي بم از هندري ويتي مي از بم چه هر بيجي از بم لاستقبال ليغو دما چالاكيه كهبه كار كهبه دنافا وي كاريده از بم چه از بم كاركر شخوا ام دكارم بيجن يك كاس یک کس همسر یک کسی اشتغل لمالی به دبه زاروک یعنی جدی و باورا زاروک چندی مزن و چندی چوچک به یعنی دبه خشک یعنی برا افرول دمالی دیگه دمکو دی دبستانی دبه چه دبه خوندکار کوتبلی تیمه که دبه چه اربجي دبا الاستكبان دما كود چكارا كي دكا دبا چه اربجي جواره دبا كاركر اويه كاس هون دبينه بو اويه كاس بچند رولا رادباد هندري جيانا خودا ودبا بو جوان رولا پرترجي رادبا شخواش بوكو ام بيجهجن رولك باش رولك سركفتي يانجي ام رولا خوا جيانا خوا بجوش ام بيجين و ام سركفتي رولا خوا ام درباز بكن ام دكاري سيري غزان ام بيك بينه لفردمكو ام رولك باش ام رولك باش ام دجيانا خواده بيك بينن بدوية ما دسي زاغونا يعني سيري غزان هيا يكجي هندزانا چيه يكجي حسكرنا يا دو يمين ريد كرتنا يا سي يمين حسكرنا آلي كاريه يكجي حسكرن يا دو يمين ريد كرتن خالا سه يمين هر بيجي جواره حس كرنا آلي كاريه بوا حرسي هستا ام دكارن رولك باش وجيانك بجوش ده هندري جواكا خدا ام بيجي شخوا رولين جو ام دجيانا خدا بيك بينن چه رولا جو ام دجيانا خدا بيك بينن چه هن ما فاجب دلما وهنجي بر برسياري هنجي داويجا سر ملي ما في ما چيه ما في ما او تشتيكو ام دكار ام چيكن ليه سينوري ما في ما جي هي سينوري ما في ما او كو ام زياني نجينه كسي جبلي خوا ما في ما تشتي سكارب تشيكن ليه سينوري من اول كو ازياني ندن كسي جبلي خوا ليه دهمان دميده در برسياريك هي جيد كبستر مدينه در برسياريك شيا تشتين بيويس اس بيك بيلو تشتين بيويس اس بيك بيلو ام بيجن فايا رول هيا رول هيا اب رول چه دیدی من هر بشی
ماف ددمه و چه جی؟ برپرسیاریه. ev maf çine maf tiştê ku ez dikarim yan jî em dikarin em çêkin. Tiştên em dikarin çêkin. Şxwe mafê me sînorê wê jî heye em ziyanê negihînin kesî ji bilî xwe. Lê berpirsyariya me ew e tiştê pêwîst em pêk bînin. Tiştên pêwîst pêk bînin. Tiştên pêwîst pêk em bînin. Mînak çiwateya vê xalîye. Rola me weka ez xwendekarim di hundirê dibistanê de ev rol e. Mafê min çi ye? Perwerde ji mafê min e. Ev maf kes nikare mi dûrî wê xiya min jê qut bike. Lê berpirsyariya min çi ye? Karê malê yan jî û çêkirina wan ya berpirsyariya min dikeve ser milê û divê ez pêk werim. Di vir de xalek de jî heye dema ku em mezin dibin yan jî bi mezinbûna me re hin cara maf û berpirsyariyên me tên guhartin. Bi wan wê guhartinê re jî çi tê guhartin? Rolên me jî tên guhartin. Lê hin rol hene dimînin nayên guhartin ne bi mezinbûnê re tê guhartin ji roj yanî ji çêbûna me ta dawiya emrê me yan jî bi dawiya temen de jî ew rol bi me re ne. Em bêjin rolên hene tên guhartin. Rol hene bi mezinbûnê re rol ê henin tên guhartin. Tên guhartin û hene nayê guhartin. Yên tên guhartin rolên me henin tên guhartin. Îro ez xwendekarim piştî çend sala dibe ku ez bibim mamoste. Yan jî îro li malê bavê me alîkariya min dike pêdiviyê malê gişî ew pêk tîne dibe ku ez mezin bibim ez ê kar bikim û ez ê alîkariya malê bikim. Lê rolên henin nayên guhartin. Ew rolên nayên guhartin çi ne? Ew e ez ji roja çê dibim ez zaroka dê û bavim. Ev rol nayê guhartin. Çi qeyse ez mezin bibim ez bigihim temenekî pir mezin jî ez dimînim zaroka dê û bav. Yên tên guhartin dibe ku ez kar bikim. Yên nayên guhartin jî me got zaroka dê û bav. Dê û bav. Ev jî rolên henin ev ê gotên guhartin û rolên henin nayên gotin. Em ê bên dema ku ez perwerdeya xwe bi dawî dikim. An jî tevlî pîşeyekê dibim û ez kar dikim. Di vir de jî hin rolên me û berpirsyariyê me tên guhartin. Ev rol û berpirsyarî xwe ev rol û berpirsyarî jî jê dibêjin berpirsyariya pîşeyê. Bi piranî rol û berpirsyariyê erê pîşeyî nivîskîne. Piraniya wan nivîskî ye. Lê hêviyên ku civak ji wa dike çi ye ew e ku bi pîvanê sincî nêzî
وی کاری کو دکن یان جی وی پیشیا آکو دکن. دورده ام دکهیجن داویا وانه یا خواه نهاکا امی لی وگرک کرد امی لی وانه یا خواه وگرن. وانه یا ما سرناوی وی چبو مزن بو اکو ما فی من گوهری خواه جه سرناف یان جگوتا راوی خویای ام وانا مسر چه آخره جه دست فکر مجدایک دبن تامرنه هن رولی مد هندره جواکی دهنه رول المهنه بچه‌ونه ارتی جه بیولوژی تی وقت از بیشم نبدأ خوازم رو به لاوی مرو خوشکا مرو باوی مرو دایکا مرو رول هن بدا خوازم مدی نبچه بونه را لی تفیر کردن هن بهن و پر کار دکن و ببینه که خورد ام کار دکن شو کن بکهیجن و رول آخوا یک مرو رول المهی جور بجور هنه ام بیشن مینا یک مرو المال زارو که خوشکا خوی خو بری خونن یا چی برای خوی خو بری خونن تی دبستانی دب خونده که هگ تیمه که ده تبی تیمه که بو بعد به استقبال هکو تبی کار که دب کار کرد. جبوکو امرولا خوا ام باش کار بینه یا چی ام جیانه که بجوش ام بجی پیدویانه به سی خاران هنه حس کردن ریز کردن حس کردن آلی کاریه. گر ما افحر سی خال بگانی امی بگیجن جیانه که بجوش. چرولی کو ام پیراده به ما فشی دمه و بپرسیاری دمه. ما فی ما اول تشتی ام دکارن ام چیکن. لی سینوری وی ما فی جهنه. سینوری وی ما فی کو تزرر تزیان نگیجه کسی بلیمه. بپرسیاری آوی چیه تشتی تیویز ام بیگ بینن. بمینات آخوگو مگو پرورده جما فیمیه لی کاری مالی چکرن هوانه یاجی بپرسیاری دکوه لسر بلینو امی بخواه چکر. شخوا رول هنن ام دمم مزن دبن هن رول هن تین گوهرتن. رول هن تین گوهرتن رول هن شخوا ناین گوهرتن. او رول کو تین گوهرتن دبکو ایرو از خونده کار دبستانی چند ساله دن هم مزن بن هم بن ماموسته هندره و دبستانی بخوده رول اول هندره و دبستانی ده هذا بهارتن رول هن نایم بهارتن از چه دبم ازارو قاد وی دیگه وی باقی چند دیاز مزن بن هی رولام او ازارو قاد وان حرمهم لی دم اكو ام پرورده خود نقدینن یانجی ام تبلی کار کی دبن ارکو بپرسیاری جداش مرد کردن امشیر بیچن بپرسیاری پیشه‌ای بپرسیاری پیشه‌ای پرانی دوستکینن دیهویا آو چپاکش میده که ام لگوری پیوان سنجیشی تبلی وی پیشه‌ای دبن. شفامولو دیگهشن داویا وانه یا خواه امینها پرسی نرخاندنش خواه امی چاره سر بکن امی بهبره چاره سر بکن. إنها خون ذكرنا أمي أركي مالي يعني برسين الخاندري وقت تابلويا هاتنا جمع تي خاصين قوام بعض تابلويا أم دايرن لفر أمي أف تابلو هن أم أفسروا وق خون ذكر رولاوا سرمافي وسر بسياري هو بسكن. ام بیجن هونه حریه هونه الگوری خواه هر لفرد بیرولا من یعنی هونن تیوات و سفاد آخرون رولا من دهندره مالبات ده هون چنن هون یعنی هموه هون زاروکن دهندره دبستانه ده هون آنا ده رفع خود هون چنن هون هر بجی خوانده کارن دم د کوما موزیکی ده دم هم تبلی کوما کم موزیکی دبین هم دبین چه لیستگوان یا چه تبلی تیمه که دبین لگویی دخوازی و هم دبین لیستگوان مافی و چیه یعنی جد برده مافی من چیه پیدوی من پیکوارم ده هندره مالباتی ده پیدوی من پیکوارم ده هندره دبستانه ده فیر کرنه که باش ده کوما موزیکی ده جی ام فيري
فێری ئالەتا یان جە ئامورا کە هون دەخوازن یان هون ببن ستانبێژن باش تشتێک هون دەخوازن هون باش فێر بن. بەرپرسیارiyên me çi ne? Di hundirê malê de rêzgirtin û hezkirina malbatê hûn berpirsyariyê vî tiştînin. Di nava dibistanê de karê malê pêk bînin. Di komeya muzîkê de rêzgirtina zagonên komê. Em ê werin tabloya a duyemê em ê behsa pîşe bikin. Li vir pîşe heye, çend pîşek cem hene. Erkê wê pêşeyê û hêviyên civakê ku ji wê pêşeyê dike çi ye? Weke mamoste. Ev ku berpirsyariya mamoste çi ye? Her bijî perwerde ye. Hêviyên civakê ji mamoste çi ye? Yan jî civak çi hêviyê ji mamoste dike? Pêşketin. Em ê werin pêşeya duyemîn bijîşk. Ev ku berpirsyariya bijîşk di civakê çi ye? Ser tenduristiyê disekine. Hêviyê civakê çi ye? Naskirina nexweşiyê û çareserkirina wê jî. Em ê werin ser cotkar. Ev ku berpirsyariya cotkar çi ye? Cotkarî ye. Hêviyên civakê jê çi ne? Bi destxistina berheman e. Pêşeya a çaremîn endezyar. Endezyar ev kêwî û berpirsyariya wî çi ye? Birêk û pêkirina nexşeyekê ji bo bajar. Hêviyên civakê jê çi ne? Avakirina bajar e. Rojnameger xwe ew e. Rojnameger em giş dizanin şopandina bûgera dikin. Lê hêviyê ku em ji va rojnamegera yan jî civak jê dike çi ye? Ragihandina rastiyê ye. Xwe pirê pêşeya cem hene, di hundirê civakan me hene lê tiştê di pirtûkê de ji me xwestine ev her pênc pêşe. Wisa xwendekarên hêja em dihêjin dawiya waneya xwe ez hêvî me we waneya xwe bi şêwayekî serkeftî ji mir girtibe. Ez serkeftinê ji we dixwazim dawiya waneya xwe de û heta waneyeke din hûn bînin xêr û xweşiyê.